Igiciro cya lisansi n'amazutu cyakomeje kwiyongera. Kanongere guhikaze makuru n'ibiganiro byacu bya buri munsi ni kakanyota tugegoruka ku makuru agezweho n'amakuru bari kugenda avugwa hirya no hino mu bitangazamakuru bitandukanye. Reka tugaruke kuri iyi ngingo igendanye n'izamuka ry'ibikomoka kuri petrol. Urwego genzuramikorere rura kuri uyu wa gatanu tariki ya 5 Nzeri 2023 rwashyizeho igiciro gishya cy'ibikomoka kuri petrol cyakomeje kwiyongera ugereranyije n'ibyari bisanzweho. Reka tugaruke ku buryo rero byiyongereyeho. Rura mu itangazo yasohoye kuri uyu wa gatanu yagaragaje ko litiro ya lisansi yageze ku mafaranga 1862 ivuye ku 1803. Ibi bisobanuye ko yongeyeho 59. Ibi kandi bivuze ko byibura mu mezi ane ashize lisansi yongereyeho amafaranga 229. Mazutu ku rundi ruhande yageze ku 1808 ivuye ku 1757. Bisobanuye ko yo yongereyeho 51 amafaranga 51. Ibiciro bishya byashyizweho bizatangira gukurikizwa ku wa gatandatu tariki ya 6 Nzeri guhera saa 12 z'igitondo. Murarana ka essence kenshi mwabantu. Umuyobozi mukuru wa Rura Rugigana Evariste yavuze ko urwego rwo guhangana n'ihindagurika ry'ibiciro by'ibikomoka kuri petrol ku isoko mpuzamahanga, guverinoma y'u Rwanda ikomeje gucunga neza ububiko bw'ibikomoka kuri petrol no gushyira mu bikorwa imicungire myiza y'ubukungu muri rusange hagamijwe kurengera abaguzi no kwirinda izamuka rikabije ry'ibiciro. Ibiciro bishya byashyizweho byitezwe ko bigomba kumara amezi 2. Nibimara amezi 2 ubwo hasohoka irindi tangazo rishobora kuba ryabimanura kongera bikamanuka cyangwa bikaba byakongera gutumbagira cyangwa bikagumaho biri. Rero essence mwabantu mwe inshuti zanjye tubana hano buri munsi kuri Donido TV show hano mu makuru yacu ya buri munsi. Reka mbabwire yuko rwose ibigendanye na petrol, bigendanye na mazutu, bigendanye na essence ntimukabone byazamutse ngo bigire ngo ni ibintu babiri abamotari gusa bafite imodoka gusa, wowe utagira imodoka ntibikureba. Ibi bintu essence ifashe ku buzima bw'igihugu 5/5 kuko iyo essence izamutse n'ibiciro ku masoko birazamuka. Kuko niba hano i Kigali ku muntu uri i Kigali, ku bantu bari i Kigali, nimba hano turya tukanywa ibintu byavuye mu ntara, nimba essence yiyongereye, umuntu w'imodoka nawe arongera igiciro, ubwo uwaranguye nawe araza kuza ayo mafaranga y'imodoka wongereho nawe araza kuza kuyongeraho. Bizeye bigira uruhare ku ntoryi zari ziri kugurishwa n'ibintoryi zari ziri kugura amafaranga 3. Narimaze iminsi mbona intoryi 3, ahenshi intoryi 3 ari igiceri cy'ijana. Urajya kubona none zagabanyutse zabaye 2, ujye kubona none intoryi 2 zibaye igiceri cy'ijana. Urumva yuko aba ari ibintu bihita bigira ingaruka direct ku buzima bwacu bwa buri munsi. Nanone ku bigendanye n'ingendo nabwo ujya kubona ukabona hari ukuntu cyangwa hari amafaranga yiyongereyeho, nubwo hadashobora kwiyongeraho menshi cyane, ariko ntago biba biri kugenda biba byiza. Of course biba biri kugenda bituganisha ahabi. Ibintu byose biba bigomba kuzamura igiciro. Nabonye n'indangamirwa harya musigaye mu biti indangamirwa cyagiye intambara yo muri Ukraine iterana bongereye ibiciro, bavuga ati intambara yo muri Ukraine yarakaze. Nimba hari udukoresho bifashisha twavagayo twahenze, nimba ari iki nababeshye. Ariko nanone urumva bigenderana n'ibiciro byo ku masoko. Nimba ari kujya guhaha agasanga ku isoko byazamutse, n'abakiriya araza kuza kubazamura. Ni ukuvuga ngo ikintu cyose kita kizamura ibiciro
ku rwego rwo hejuru. Noneho rero turi no mu minsi banavuga ngo ni iminsi ikomeye, iminsi y'itangira ry'amashuri, abana bari gusubira ku ishuri, ni iminsi abantu bari gusabwa amafaranga menshi kugira ngo bagire bate, kugira ngo byinshi biri kubasaba cyangwa biri kubasaba amafaranga byinshi bibugarije bibashe gukemurwa. Ariko mbonye ahangaha mbonye ahangaha leta iri gutanga icyizere cy'uko iri gukora uko ishoboye kugira ngo irengere umuguzi mu gihe ibiciro bya peteroli, mazutu na essence cyangwa ibiciro by'ibikomoka kuri peteroli bikomeje kuzamuka. Nabo bakomeje gukora uko bashoboye kugira ngo barengere umuguzi. Mureka tubisubiremo dufatiye ikoti. Umuyobozi mukuru wa RURA Rugigana Evariste yavuze ko mu rwego rwo guhangana n'ihindagurika ry'ibiciro by'ibikomoka kuri peteroli ku isoko mpuzamahanga, guverinoma y'u Rwanda ikomeje gucunga neza ububiko bw'ibikomoka kuri peteroli no gushyira mu bikorwa imicungire myiza y'ubukungu muri rusange hagamijwe kurengera abaguzi no kurinda izamuka rikabije ry'ibiciro. Ni ukuvuga ngo hari nkunganire ahangaha leta yongeramo kugira ngo ibiciro bitaza kuza gutumbagira cyane, kuko mu Rwanda ubwo urumva ntabwo ducukura peteroli, ntabwo tuyitunganya, turayihaha. Ni ukuvuga ngo rero aha leta hari icyo iba igomba gukora kigendanye no kuba hari nkunganire ishyiramo kugira ngo peteroli peteroli itaza kuza gutumbagira cyane, kuko haryo wajya kubona ukabona hazamutseho ijana ryose, ariko ugasanga wenda ku biciro byo hanze, ubwo musanzwe tuba twayiranguye hanze, ku biciro byo hanze irazamutse cyane, iratumbagiye, ariko ku buryo baramutse babyapuritse mu Rwanda wajya kubona ukabona hagiyeho nka desa cyangwa hagiyeho nk'ijana, bikaba byaba bibi cyane. Noneho aho kugira ngo bize kuza guhungabanya ubuzima bw'igihugu, leta yo ikagira nkunganire ishobora gushyiraho kugira ngo uwaranguye peteroli hanze w'umucuruzi hakagira amafaranga leta imugenera yongeraho nka nkunganire kugira ngo peteroli cyangwa essence cyangwa n'ibindi bidufasha bitaza kuza kugira gute, bitaza kuza gutumbagira, bikaza kuza gutuma ubuzima mu gihugu buhungabana, ibiciro bikazamuka bikadogera ku masoko. Nubwo nabwo ubona ko bitoroshye, ariko uko biri hari protection iba yagiyeho, hari kiba cyakozwe kugira ngo ibintu bitaza kuza kuba bibi cyane. Ndabakunda cyane, niyo mpamvu mba ndaha amakuru n'ibiganiro nta handi ubisanga usibye hano. Ni nakagaruka rero.